Bang Reni kemana Bang Reni? Ngumpet kayaknya. Ngumpet. Oh iya iya iya. Namanya gini Bos, bos. Rasanya enak Bang. Aduh. Kayak puncak Bang. Ya. Oh si Ganjil lah kayak puncak nih. Sama siapa juga lah. Ya. Tapi nah, Puncak kenikmatan Bang. ya. Nikmat makan, nikmat tidur. Ngomong ini lagi tak kasih bantu pada tidur ya. Itu kan sesuai buka manja. Biasa. Enaknya lagu gaun ininya bang. Apa itu? Makanya Kecewa keluarga Ciganjur. Sedih. Kenapa ya? دوست بالهنية حتى تبتلي دوست بالهنية حتى تبتلي أنا ملك الروم وأنا الأبية أنا ملك الروم وأنا الأبية